Evo danas ćemo prvi put da snimimo ove kuće, Američki se prodaju. Evo jedna kuća ovdje blizu mene, prodaje se ovdje. Čovjek je sredio u mojoj ulici. Evo to ne stave tablu ovako i sad broj telefona i taj agent koji je. Evo šta ima drywall. Ovaj put nije dobro asfaltirano. Dobro, ovo je nova plastika vrata. Ofarbao novu plastiku, zamijenio. Nove prozore stavio. Novi krov. Za vodu. Evo ima ovdje malo i terase. Eto ovdje. Taj dio tu. Eto to je čovjek malo terase stavio. I vidiš kako hlađenje stavio ovu šipu da mu ne može ko ukrasti. Ja. I znate li koliko traži za nju? $160.000. Ja, dobro ste me čuli. $163.000. A vidite, ne znam da li se unutra šta vidi, malo. Unutra je stavio novi parket, vidi se vrata, ovo je sve novo. $163.000. Možeš vidjeti u nas u Bosni što možeš kupiti za 163.000 kako kuću. Evo ovdje za sat sa struju. Ovo je sve plastika. A vidiš, plastika. Ispod je plywood. Malo dalje ide. Ne moram ući pošto je zaključano. $163.000. Možeš vidjeti kod nas kako bi mogao kuću kupiti da ti ostane još. Ja. Krov je novi. Ne znam šta vi mislite o ovome, slobodno morate da kažete svoje mišljenje. Za ovakvu kuću da košta 165 koliko vidi, $165.000. Ni garaže, ni šupe, ni ništa. Spram drugih kuća kojih ima. Imaju recimo veliku garažu, ljudi za auta, za ovo, za ono. Ovaj nema baš ništa. Kuća ko puča. Pošto je novo, je tu rađeno sve, ali ovo drajvo, ovaj beton, vidiš, rupa po betonu, ništa nije uradio. U Americi su kuće ošle puno su poskupljale. Ovaj kuća prije bila, kad sam ja uzimao kuću ovdje, 60 i nešto hiljada. Mislim, moja erijava. 60 i nešto hiljada. Ali kuće su otišle, poskupljale skroz. Tuda je trotoar, vidite kak je vode za vodu.
ne znam, to neće prodat, ne znam šta da kaže. Makar da ima neka garažića za auto tamo ili da je betonirano iza, ne. Moramo naći s tim neku koja ima